Fata Abel Nduwayo fata twatangiriye Abel Nduwayo ngwasigaye yiba abadamu babandi abamere abamama bakuze bakuzi wa Star TV 257 amahoro y'Imana bane namwe uyu bamwita Abel Nduwayo numwe mu bakinyi ba filme ndundi numwe mu baririmbyi basanga baririmba gospel indirimbo zo guhimbaza Imana Haiko kuri no munsi Abel Nduwayo usigaye wiba abagore babandi wait and see na wewe umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana umupapa meze neza nka Abel Nduwayo usigaye wiba Adamu babandi Abel Nduwayo tumuzi nk'umupapa tumuzi nk'umukinyi wa filme ndetse afise n'abana yavyaranye n'uwo bubakanye afise abana barenga batatu nimba nihenze ariko konzi ko biri kose ndazi mwo batatu nibaza ko washika bane canke batanu Abel Nduwayo wewe uko biri kose nimba umukunzi wa Star TV 257 kurikirana kano ka video hama ugira ico uvuze Abel Nduwayo indirimbo za gospel zihimbaza Imana ukabusanga dukina ndetse na filme ndundi kuri no munsi ngusikaye wiba abamama bakuze abadamu babandi bakunzi ba Star TV 257 raba kuga video gatoyi uraza kugaruka kugira ico uvuze ndetse nuze kurengana ataco wanditse muri commentaire na cence ndakubwira ati ntiwibagire gukora subscribe cyangwa s'abone ibikorwa bya Star TV 257 ubandanye kwibona ku mwanya ndabakunda cyane aho muri hose mumererwe neza cyane gose manzura ko ka video uheze ugaruki hama dusozere ndetse ugire n'icyo uvuze muri commentaire amakuru dufite kuri gutwara abagore b'abagabo n'ivyo oya ajya nta kibazo cabaye gikomeye kubera ibyo mugore n'umuje kabari ariko sugwa nta n'isoni zo kumbaza uwo ngo ko nahogije umugabo wawe ariko se nkoze ariko urana kumenga ibintu bitangiye gusubira inyuma ntizaheze urazi ko hano mu kabari wacu ku gatumba iki turanga Uviriza Abel niba ukeneye amahoro imbere kugera mu rugo rwawe uzobanze uze tubonane babazwa n'amadeni mugumenye hari umunsi nzoshaka kumugaragara ibyajewe nawe umuntu uraza kundabaga niba banzuri basanga ari abakozi ba hano barimo gushaka ariko rero kuri ico ntigikunda urabizi yuko nta muryango n'umwe ufite intanganda rero kuri 15 bakubone bitarije umwana arapfa babonye papa mumbwire ko mukomboye cyangwa ndakwice bikonje Abel Abel icyaha niwe ugifite uwatwaye umwana yabonaga agiye kuzicwa n'inzara
izi nzoga zose niho zinyweye koko none wabonye byanyweye aho by'ukuri urashaka kunywa fanta cha oya ariko mbanze mwa gafana ibindi biraza mu nyuma. bakunzi ba Star TV amahoro y'Imana bane namwe hana hebi intowagedi ndabakunda cyane aho muri hose Imana ibamezagire cyane ibandanye guhezagira ndetse n'imirimo yanyu ya misi yose. Abel Nduwayo filme nziza cyane gose coming soon imeze neza cyane ndetse novuga ko yakoze na featuring ari kumwe n'abanyarwanda yagiye mu gihugu cy'u Rwanda akora featuring ndetse agira nadushire kuri channel ya YouTube ndetse akora na featuring ndetse abanyarwanda bazoshira kuri channel zabo za YouTube bisigura yuko Burundi bwubaho filme mu Burundi yubaho na cyane ko navuze ati sinigera nanigwa ngiye kubashigikira abakinyi ba filme na cyane yuko bari mu bantu bakora ibintu cyangwa bagakina ibintu bikigisha abana bari tukabaho dufise indero nziza tukabaho tutakora nk'aberi baba mama babandi abademu babandi aba mama bakuze Imana ibahezagire cyane mwebwe mukurikirana Star TV 257 ndababwira ko ndabakunda cyane gose Imana ibamezagire cyane aho muri hose imirimo yose igende neza cyane gose bye bye ciao turabona yuko ndetse dusubira inyuma gatoyi turabona yuko harimo abakinyi batandukanye ndetse ibi bihanganye harimo wanditse kuri Euro TV ndetse yanditse Mario turamubona Hamza Mufarme ndetse na we nayirimwo abanyarwanda bayirimwo ifilm imeze neza cyane gose ndetse inaryoshe tugiye gukurikiranira hagufi ku rubuga rwa Abel Nduwayo uko biri kose tuvuga ati wait and see igiye kutwigisha byinshi irimwo madame wa Abel Nduwayo ndetse n'abandi batandukanye abanyarwanda ndetse n'abandi batandukanye bisigura yuko ibintu bimeze neza cyane gose bye bye Imana ibahezagire cyane mwari kumwe na Star Boy ndetse abari kumwe dukurikirana mwese Imana ibahezagire cyane bye bye.